Далеко дар замони таравех. Як писар ба мардери пир кумак карт, то гизохой худро бахона бардорат. Пас асон писар факмит ки мардери пир ба таври аноним салатак силут и тамоми солашро пардохт кардаст. Дар Рамазон, як савдогар ба карздор вафо картки на метавонист, карзашро баргардонат. Кафтай дигарубо як шашкала и тихорати ки се барубар кашми карзашро даруварда будру барушут. Морали инки куяхой наст ки амали хурсанди бакши хурсанде метавонат ба баргардони дани неки гайри интизор бианчомат. Ману ясли бакшиши наст ки кодират баро и мувафакият, ва иктидор дар кайот буйси шодива и зати навсме гардат. Ина мали хуби бакшиш метавонат рафтори дигарон роба амал орат ки баро и мухити музбат ва хамдили сакем гузор шаванд. Байн ва сила хурсанди ва ехтиром дар байни одамон чори мешават ки чомеа роба як дигарнас диктар мекунад. Факат дар вакти ходи сакои хурсанди бакш метавон факмит ки чигуна дурусти одамон метавонат дуньои моробехтар кунад. Хар якамал алайхи дигар хох хурсанди бакш бошад, ё бахшиш боиси таносуб ва мухаббат мегардад ки дар хайоти моньёз дорад.